Pamirsa kantos ring tanggal pekutus Januari, warsa kalih tali kalih likur, Bali kantun gunayang dasean kasus COVID-19. Penincapan kasus inucap sampun memargi selami 3 rahina. Kuentenan pasien kena kauningin pinikidi sayang ring bilangan kasus anyar. Raris Bali nenten nguningayang pasien padam. Anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar sani kauningin inucap wenten 3 likur diri. Dadosnya nih kumulatif kasus sani ketampenin Bali kantos langkungan 100 tali diri. Pawawahan punika rauh saking lelima kabupaten kota pinih akeh wenten ring Jembrane, inggih punika dasa diri dan pasar antuk 6 diri, Badung 3 diri, miwah Tabanan, miwah Buleleng, suang-suang kalih diri. Kuentenan petang kabupaten sane nenten kepanggih kasus Wire, Gianyar, Bangli, Klungkung, miwah Karangasem. Raris kumulatif pasien padam kantun mungguh ring wilangan petang tali nanggu 6 dasa 3 diri, inggian petang tali nanggu 53 saking WNI, miwah 6 diri WNA. Selanturnya nih pasien kenak wantah mawawah kali diri, sane rauh saking Denpasar miwah Badung. Pepitu kabupaten sane nenten nguningayang pawawahan pasien kenak inggih punike, Jembrane, Tabanan, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, miwah Buleleng. Indik kasus aktif wenten 103 dasa 6 diri. Sampun kasiagayang seketiga rumah sakit rujukan, miwah 1 telung benang genah isolasi, sane wedar ring kabupaten kota miwah provinsi Bali. Rauh mangkin Bali maduwe kapasitas isolasi terpusat, domas nanggu ulung dasa 3 bed. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.